Kopi pasian dorong suap tapi naik ko ngabi bisa jauh sireti dahamin ku baiti. Tapi pebasan ku masau biabi ngabi diozu. Nu datia takan antai ko breakfast kadang ngilis do bisop do suap bibaina mitiana. Aiso subai nga tinimbu do wogok si bogok ton tahu pinasedia di menuhung dagay. Mihiana po nga samangkok na itinimbu untuk dasabo. Miti iso bago ikana nga nagay do dong suab nga iti tuva do punganan da avocado. Inangan di ho kuho ba iti blend kamay di blending. Abasi matigeti ahidas matalotinan. Anya tanak ng pilihan nga si Betty nga na swap na ikot na ay ngaw. Kinkaw na. Bye bye. Kin mini di na. Hello, sawadikap. Go eat breakfast. Okay na? Kana to binay ko ngabi. Ko tahuod sa mga zo kiningan tama. Dahil surga ta kanan so bibay no. Plakat tayo bituhay din nga kapanak kahit asa na tinansa. Mo ito tamay mo sa kay hoday siyaw na ipun, imanak, imamblakat. Kununo po pukino ng gaya di kaposisyon iti. Katawadan na tama sa dahil surga. Dahil nga ni Tuhan Jesus Kristus. Sumambayang sa kay Amen. Kaya ito binay. Kiba daw tantahu, kiba daw tonsi, do bugok ba iti. May ko pahay loso paghuy do man ko wangay do kisap potay ko ano gihado tupuak white pepper kamay di ba may pahay siya okay. Ako sang ko osin kan ko da may patako anangan jodo anangan di loso do megi weti kisap do megi ti anangan jo osinta ko di amango ananan te ko loso ho abasi loso do megi bo kisap do megi amitian pa nga white pepper te ko ano ge lada putih kada malazu boh. Man pego kuha pahit. Pigo so pahit iti. Potoh ko nito binay ngawi. Iti nay kananangan kudo mga kanotikit suap pusadaan di manunuhong nagaday damin. Tinimbu do mega mi pigaditia hokot aku di kibana di tinimbu do natinagas do pagas na tinimbu boh kibada kumazon do baik di ko soup daw nga itian pa di bayin natin nga wagas na giti nga hokot iti tinimbu iti di bayin no mungkin na maik pagikya kibana di loso bagi kisap do Thailand iti nga no abasi opoto oloso na giti kisap ti uangan ta kudi tiana pariting nga soka mahadoh nga auso sangko nangan dia podos kapizo tu kiban hay ada hazo ti kibano da hazo hingka ba yo ngana hintay pagina kiban hay da hazo o kibado kinutuan do gak bawang pinok do bawang de hori ha lon do bawang kamazon ko kano di tiana pangaminan blender to pain ko di ginuzaw avocado ice iti minande no atakudi do pa datiti pa ibadong gi pa dagay botti ya abasi bagay ohidas may seperti depuan ko kya
Tiap boh. Tiap pak kamay di. Tiap pak do. Okay, pak do. Oh boh. Nah, tiah magadi tiat ti. Awasi ti. Pamungon ti pak. Iyon no. Hani ba? Pa bagya ka ni. Tabi ko ngawi. Pa. Yan na po mga niyam. Abasi matiti do kanon do. Teko manu. Dong suab iti suson dong suab ti avocado diti. Poison na gada temu iti. Tupa da avocado kaniya. Mulai deti kabi kuang do 6 linggit to 1 kilo paingka mulah mati deti avocado di hiono na nagaisu oy menuhung na do blend do ice iti na nagis again why the pa hiyo takudi omis takudi hiono kohidas apa si ti kadisabo neko kohidas apa to kanya kay kuno sabo. Bah, hingkakan tabi na kangabi. Dumuom kamay di. Kotahuanan. I'm taking a video. You want me to show a video? This one is a salmon fish. Oh. And I buy Marika. Oh, salmon kada sabo. This one. Oh. Yeah, for afternoon, right? Salmon. Wow. Kanan nga nagidagay ti salmon na binahidagay. This one also. Happy kuang do Not freeze, not French. somok no do apat ngo podlinggit iti salmon iti binahi man iso nagisa day kananangan todo na susi pain mata ang sakon pati nga bulya kanon bain kana tabi na ngabi tahulan